Damir Krznar zmaga zrelo predstavo na vselej zahtevnem Žaku, kjer je Bravo premagal tako Maribor kot Olimpijo. Tudi Celje je imelo v preteklosti tukaj težave. Kako zadovoljni ste s predstavo svojih fantov? Zelo pomembna zmaga za nas. Mislim da smo ju izvoljevali mentalno. Baš to. Zahtjevan teren, zahtjevan protivnik, iza nas jedno traumatično iskustvo prije neki dan, sve je to trebalo zaboraviti. Sigurno da nije lako, ali izuzetno velike čestitke momčadi, baš u tom dijelu na psihološkom ispitu smo bili položili, zaista smo bili u fokusu, koncentrirani, nismo ništa dopustili slučaju, konkretno držali se plana igre, osvajali druge lopte, što je jako teško Bravu, pogotovo na njihovom terenu. Iz te druge lopte izlazili na bok, izlazili iz gužve i u tom dijelu je toliko dobro igra funkcionirala da nam je to donijelo i par napada i na kraju krajeva i realizaciju. Čestitke momčadi još jedanput, vrlo bitna pobjeda za nas u jednom presudnom momentu za prvenstvo. Kako pomemben je bil ta zgodni zadetek za potek tekme? Vemo, Bravo v prvih 15-20 minutah vselej povzroča velike probleme nasprotnikom. Da, Bravo, kažem, možda i najbolja momčad što se tiče visokog presinga, osobito u prvim početcima utakmice. Nismo tu ulazili u nekakve rizične situacije, brzo smo rješavali situacije. Ta igra 1-2 dodir je bila danas izuzetno bitna. Uspjeli smo ju provesti u prvih pola sata jednostavno, a onda kad smo postigli pogodak, onda polako I mi smo postali nešto malo mirniji, samozavesniji, a opet s druge strane spustiš Bravo u tom njihovom ritmu i poslije toga praktički jedna dobra kontrola utakmice u drugom poluvremenu. Opet puno izlazaka na bok iz gužve gdje smo radili viškove, mogli smo možda čak biti i malo koncentriraniji i bolje u realizaciji, ali nećemo ovoj pobjedi gledati u zube, ona je izuzetno bitna bez obzira da je i završilo 1-0 iz tog mentalnog aspekta o kojem sam govorio. Kako pomembno je bilo videti po tistem neuspehu v sredo, da so fantje znali odreagirati in predvsem, da danes ni bilo nekih občutnih nihanj v igri in še za konec najpomembneje je tudi učinek s klopi. Miran sam u smislu što naši igrači zaista jesu muškarci u tom pravom smislu riječi. Zvijeri su, mentalno su jako čvrsti i stabilni i onda jednostavno kad imate tu nekakvu posvijest da jesu takvi, pa kad to još i potvrde na terenu, onda vam je kao treneru zbilja lakše. Ono što govorim često što se tiče tih igrača koji ulaze s klupe, zaista su mi najbitniji. Nije floskula, igrač 12, 13, 14, 15 mogu vam biti prevaga zaista kad uđu u utakmicu na način kako su ušli danas, ušli su i prijašnje utakmice, znači uvijek dajem fokus na tih 5-6 igrača sa klupe, znači na klupi moraju biti izuzetno pozitivni, izuzetno motivirani, to što nisu u prvih 11 ne treba ih bacati u razočaranje, nego baš to biti našpanan, biti spreman da pomogneš momčadi da doneseš pobjedu.